Басулла Жүллүр Саварна кытачылар мен атым Никитин Тускулана Александр Алексеевич Пахомов атынан телге артас колатын бәхес кылахан өрнәчи дебин. Мен өлем ата абакам Георгий Петровичин кейтен салгым. Георгий Петрович Сүрбалтасыллаха илик ханал сулугугар баскына ахыры нәһилегер күн сүрін көрбіта. Ағата Петр Александрович репрессия тепахи хыттан кине әбетигер Матрона Максимне eğitildi. Onun əbətin batıhan tehlike haptaya eskolatыгар öğrenbite. Çortun bir sıllaha əbete oqton barbıtın kanına iyetiger kelbite. Çortun bir sıllaha Georgi Petrovich maya orta eskolatыгар 9 klaska öğrene kelbite. Çortun sahıgar maya orta eskolatın biterbite. Çortun çortun yöraqçılıgar tehlike начальный eskolatыгар seviyedese üçü talandan ölelerbite. Çortun sahıgar tehlike orta eskolatыгар üleli sılcan armiya ınırıllığı. Zaybakaliya armiya ana çahıgar Japonya katakana diyen mırzayatıgar yörünen mırsist bolguda. Japonya'nı kıtta seri sağlamadın Georgi Petrovich Suluspalıır çahı anal rotatın sekretne çaska kubulup buda. Ol çaz mırsistler Japonya Kvantuskay armiyatının çastara sopkalar annalargar sahan sıtar atın emiye onluk sahan sıtar çastara kıtta morsununan sibastihillerin isten onu surukka tüheren Zabaykalskay front ştabıgar berilevide. İnne gıdan kimen kiren iher Sovyetskay armiya çastargar Japonistır kedaktarinden sava tühellerin erdetten seretellere onun elbaq sütük taksıqtağın tuara taspıttara Kvantuskay armiya kistelen agenlara iti rotunu gördüğülere onunla sonra sirterka sava tühülerin omurtullara Georgi Petrovich Suluspalıır iti sekretne çaha aras moğolları kırsan ıtılahıağa da tübehen onu sitihilaktik turan sarinir çançun korka tiyen tünüktavite armiyattan gördün hatta sallaha ergillen kalen baran Georgi Petrovich Nikitin alt kühün Çukuskaydağı Uçiçilske institutka yörüne kirer onu biyolog idetin ılan köbeği orta oskolatıgar üleli barar. Bu oskola 2 sıl ülelir yoğun bir sıllaha yörüha salgı Çukuskaydağı peki institut 100 kursugar kiren ona yoğun 3 sıllaha institutu setihilaktif bitirin institut saltata Georgi Petrovich'ka aspiranturağa yörenerger mekte birer. Georgi Petrovich Nikitin aspiranturağa yörene sılcanda kelin nauşnay ülehette bolan baran kandidatskay disertasiyatın belemnirke onna komiskürke canıyardağıtı külegir. Kene tığ haistibatın ünaylargar sik rolu keneler silisterin ahır kıhtarın ürdetiğe ırsı naso Çukuskaydağı filial biyologiskay İnstitut Çöçür Mırannağı okutna stansiyatıgar Xataskay 2 nahırağa ondan da atın sirterke elbaq katan körüyülerik ıdar opıtları onurar iti bıhıgar Çukuskay koratı gördüğe kini poşfata hayda sastavdağın yöreter onu koratı gördüğün ülelir korat pora alus tustağın bıharan Onunla xanlık nimanan gördüğünü ıdargan olmuşne sübelahinlere biyere. Onunla olahuran zilin hos den terilte korat ulustaların bolosatların skverderin gördüğüge sitihilahti külelen ispita olganan baran kelin koratı tupsaran tutu ıksa bütün den attan Urut olurdulluğut elbaq köy mastarı suaq uğurtağıttara xamaltalaq ol ıdıllığut gördüğülerden soraktara onna oradan turallar. Georgi Petrovich Nikitin 11 sıllaha kandidatska disertasiyatın setihilahçı komiskür onu biyologiskay nauka kandidatı stepenin ılar al sıl kine filial biologiskay laboratoriyatın seviyedeseyinen Ananar bu laboratoriya filial bir bastan laboratoriyata bollargar Georgi Petrovich elbaq
сыратын бербите. Лаборатория чочур мураннағы научный участогар элбақ үнәйе саңа сорттыра бар болбуттара онны үлелер элбақ үләхей кандидатскай докторскай диссертацияларын көміскәйттері Георгий Петрович научный үләтен ытаргар туттулар элбақ инвентары айбыта олар да хайстуатын бүтін союстағы бұстапкатын үрін қоңы көміс металлеріне элбақ дипломларының білетін меттері кене лаборатория совет дәссейнен үлелі сылжан докторскай диссертациятын білімнәбіді. Ол диссертациятын ситерін құтырын баран көйен көміскәбіт аға. Оғын алта сыллаға бары соғы бейхұс сағығар сылжан сүрағынан лырақынды көлжан өлбіді. Георгий Петрович Никитин кіргені Ада Петровна Афанасьевна татта районуттан түрітті құшутал италақ әті білеген пенсия алырын. Кенелер үз аулақтар үйен өрдік үйерақтақтар үлелі қамсы сылжалар. Икілі үсте аулақтар. Бақонда деген бағылары.